khuluma ukuveze uThabani ukuthi kahle kahle uthunyiwe yena kunomuntu owamfonela ukuthi akakhulume udaba imali ade beyikhuluma yena benoMax bethi imali yasoso bethi ayibuyele khona kwaSicibi ngoba le mali bayithatha bayinikeza uNalo. So ngaleyo ndlela leyo bathi-ke bona ku-wrong lokho, ayibuyele imali. Kodwa kuThabani bese kuveza ukuthi uzothi esuka yena abemveza umuntu omtshelile lokho. UThabani bese ayibuza lokho-ke kwase kuba no-live uThabani ade kubo, asazi-ke noma abantu bawurekhodile noma cha. Into ithi bedlala ngama-voice note enkulumo ebikhombisa ukuthi khona ade ekhuluma naye. Uma kubhekakala or kuzwakala ukuthi uThabani udubani loyo, uthi-ke umzimba okhala imali ongakaDlamini laphana kwaNongoma. So lokho-ke okuthusa abantu abaningi. Into ethusa abantu abaningi bathi akukwazi ukuthi kungaba umuntu ofana nomzimba okhala imali ongenza leyo nto leyo. Akukwazi impela. If kunobuqiniso kuyomele achaze, akhuluma iqiniso uyilona ukuthi what happened before abanye abantu beze bekhuluma begxila beveza imibono yabo, ilaka labo ukuthi kahle bathini ngalokho. Nami ngomunye abantu abanenkinga-ke yokuthi kungaba yiqiniso yini lokho ukuthi umzimba ukhala imali enze into ekanjalo. If lokho ade ekwenza uThabani ubemthuma yini noma ubemxoxela nje, asazi. If kade emthuma umnikile imali uma ukuthi ubemthuma ngempela. If akamthumanga-ke umzimba ukhala imali uThabani, isizathu sesithathu nakhuluma kanjalo-ke yini? Yilokho-ke imibuzo eminingi abantu-ke abanayo. Yabona indaba mase kanje, yabona indaba mase ilolu hlobo isiyinkinga, isiphumile-ke esandleni, isiphume kakhulu-ke impela-ke. Nakhumbula naphambilini kwaba nokukhuluma-ke kwafakeka negama likaBhaka Samoe. Sakhumbula nje uSiyami ekhuluma futhi ethi Bhaka umfunani, Khuzani umfunani nalo. Abantu ade-ke benalokho-ke engqondweni ukuthi shuthi uBhaka ngenzeka yini ukuthi othume lezi nsizwa lezi ukuthi izokho bendlela eyikhuluma ngazo. Kodwa-ke kwabuye lakho-ke wathi ukuthula kancane. Nakho sekuvela-ke igama elikhishwa uThabani ukuthi nje bade ekhuluma nje ngoba bunalo nje elokhu ekhuluma nje Mr Mpungose idlamlenze uKhuzani yena-ke uthi lokho-ke ukuthatha kubanike kumzimba okhala imali-ke, okuzoba yinto enzima kakhulu-ke leyo ukuthi abantu beyemukele and nokuthi bayiprocesse ngendlela okuyiyona. So engakusuggesta mina before kuba nzima ukuthi angale video izophuma nini, before kuba nzima kusazoba nokukhuluma okuzoba khona nje isikhathi abantu bekhuluma ko-live or umuntu enza ividiyo, kusazoba nokukhuluma okukhona abantu amele be-aware ngakho okuzofaka nakale nkulumo namagama-ke abizwe kuThabani. Into enhle-ke oThabani-ke kusesikhathi baveza nje ubufakazi uma bukhona, sometimes abavezi bengathandi, yabona. Kodwa-ke uma into isibamela emphinjweni oThabani-ke bayagadlaza nje igama ukuthi cha, into iwukuthi-ke ingane zakwethu-ke. So bekuyilokho nje engizokubeka njengamanje, ngizokuveza ukuthi inkulumo-ke bathi-ke ikhomba yena umzimba okhala imali okuyena muntu-ke obekhuluma noThabani ukuthi akuthukwe noma akufuna le mali yesoso. Abathi bona imali yesoso abangayazi ukuthi ibikhulunywa kanjani, kodwa echazile-ke ubaba kunala ukuthi leya mali yena imali kanjani, ekwenziweni ngayo. So ba-understand-ke bonke abantu-ke nakade bengangeneke ba-understand-a. So lento sifana kusele ini-ke iqanda-ke ebusweni-ke komzimba ukhala imali, ngoba uma ukuthi abantu bayikhulumile lento-ke sebezoba kanjani-ke la, sebezobukeka kanjani, umndeni usuzobabuka kanjani omzimba okhala imali. Umzimba okhala imali futhi usibonga ofanana laphana, akusikhona ukuthi ungakhona laphana kwaSicebi nje ukuthi naye uDlamini, yabona. Umzimba okhala imali awale kwaNongoma-ke. So into zakwa-social media za-online-ke zinenkinga-ke, zisheshe yifike lapho engayitsheti izofika khona. Ukukhuluma-ke kuba-ke semnyango-ke umuntu nomuntu-ke kuyamlandela ukukhuluma, akukhathele ukuthi ubani ngasiphi-ke isikhathi-ke. Okwamanje-ke ividiyo ngizoyibeka la, asikezukwanda kakhulu, sizokhuluma izinto ey'ningi. Sizocila nje la okwamanje-ke abantu abakhokha umoya, nathi sisazokhokha umoya-ke, sisazofuna ukuzwa more ukuthi kwenzakalani-ke before sigadlaza abantu. Angeke kube mnandi-ke ngendlela sokhuluma ngayo, bazothi abantu sekathi nahlelwe inhlonipho,
anikhulumi kahle-ke, kube sekunzima kakhulu-ke. But msimukhala imali, if kuwuwe ndoda lento yenzile impela, eyi kuzoba nzima kakhulu ngempela, kuzoba nzima kakhulu ngempela. If akusiwe ilungise lento, otherwise uzogaxela. Lama-Blue Nation angeke ayivumele lento sidalo.